Utvrđeno je da fizička aktivnost umerena produžava životni vek za oko 20%, a malo ako je pojačana fizička aktivnost, da se produžava životni vek za oko 27%. Međutim, posle 50. godine fizička aktivnost, tu postoje dakle određene specifičnosti. Znači, ljudi sve što su stariji, ta fizička aktivnost mora biti primerena dobu i preporučuje se umerena fizička aktivnost. Ako je to 55 godina, tu već može da bude umerena do srednje teška. A recimo ako ima 70 godina, onda mora biti blago umerena, ali da bude umerena i blažeg intenziteta. Urađena je jedna studija u Danskoj i oni su pratili 3 grupe ljudi. Dakle, ljudi koji su se bavili fizičkom aktivnošću, umerenom, oni koji su se bavili fizičkom aktivnošću koja je bila forsirana i oni koji su bili fizički neaktivni. Najmanje su živjeli oni koji su bili fizički neaktivni. Na drugom mjestu su oni koji su se bavili forsiranom fizičkom aktivnošću, a najduže su živjeli ljudi koji su se bavili umerenom fizičkom aktivnošću. Dakle, mi moramo da prilagodimo dobi i eventualne bolesti. Jer recimo, ja sam se bavio rehabilitacijom kardiovaskularnih bolesti 8 godina. Znači, fizička aktivnost poželjno je da bude svakodnevna, dozirana, progresivna, kontinuirana i doživotna. Šta to znači? Znači, ako danas šetamo 3 km, sutra možemo da prošetamo 3 km i 100 metara i da svaki dan to bude malo više. Dozirano da sve ne izazivamo neke tegobe, gušenje ili boli, tako dalje, progresivno. Dakle, iz svakoga dana malo više, kontinuirano. Dakle, da nismo mjesec dana aktivni, a mjesec dana neaktivni i doživotno. Znači, ono što je vrlo bitno, fizička aktivnost podiže kvalitet života i produžava život. Znači, rađena je jedna velika studija gde su ljudi bili svaki dan aktivni sat vremena i oni koji su bili fizički aktivni u toku 7 dana samo pola sata. Ovi koji su bili fizički aktivni svaki dan sat vremena, oni su za 40% više živjeli nego oni koji su bili fizički neaktivni. Dakle, maltene duplo. Tako da je veliki benefit. Znači, fizička aktivnost prevenira kardiovaskularne bolesti, jača kosti, zglobove. Ljudi koji su fizički aktivni, oni znači fizička aktivnost deli kao anksiolitik i kao antidepresiv. Dakle, ljudi koji su pod zooftom od 50 mg, ako 3 puta nedeljno su aktivni po sat vremena fizički, ne da šetaju, nego da odu na basket, fudbal, plivanje, vožnju bicikla ili na ples i tako dalje, važno je da se preznoje, oni mogu da isključe taj zooft. I ovo je čak potentnije. Kao što je recimo oni koji imaju perifernu arterijsku bolest i koji uzimaju flusa, ako uključe fizičku aktivnost svaki dan sat vremena recimo, najmanje pola sata po evropskoj preporuci, a ja preporučujem sat vremena i 3 puta nedeljno da se preznoje, mogu da isključe flusu. To je potentnije. Znači, fizička aktivnost otvara urođene kanale koji se nalaze u krvnim sudovima i ti kanali, ako je ta fizička aktivnost svakodnevna, progresivna, kontinuirana, oni u stvari mogu da poprime izgled pravog krvnog suda. Ja sam imao rad na temu kliničkih začeća kolaterala, imao sam kolegu, jednog anesteziologa, koji je imao začepljenje arterije koronarije dextri, znači desne koronarne arterije 100%, ali nije imao infarkt. Zašto? Zato što je svaki dan radio, obrađivao je 10 hektara zemlje i to mu je prijalo i zbog toga nije dobio infarkt. Sad drugo je što su ga posle malo predozirali sa statinima, pa imao neke nus efekte i tako dalje. Znači, na krvne sudove deluje vrlo polje, da se stvaraju i kolaterale i da znači fizička aktivnost za vrijeme, ako je stenoza
krvnog suda namije 75%. Onda se izlučuje endotelin, endotelin relaksirajući faktor, i adenozin, koji vrše dilataciju krvnog suda i to je trigger, dakle okidač za stvaranje novih krvnih sudova. Oni deluju na urođene kanale koji postoje kod svih osoba, s tim što neke osobe imaju više tih kanala, a neke osobe imaju manje. To je genski određeno. I znači može da se stvori novi krvni sud, ali moramo biti stvarno aktivni svaki dan i progresivno da bude i tako dalje. Znači, nema lažnjaka. Ako smo jedan dan aktivni, drugi neaktivni, to nije ništa. Znači, ako ozbiljno pristupimo rehabilitaciji, mi ćemo imati sigurno veliki benefit, znači zdravstveni benefit.